Ishari burya ni kamere mbi. Ni shetani uvuze neza cyane. Ni shetani biye wa wundi ugenda n'amakuru ukamubwira ishari mugenzi wawe. Uyu mugabo nabonye ari mu bayobozi. Uyu Yesu ashimwe. Haleluya. Turashimiye uburongozi bwa ubwibire ko twotaramo narakoze kuri perezida Imana ibahugisha. Ndashimiye nanone ubwongere bw'ishengero ryaga kuba namwe kubera yuko ino ministeri ya Dona ikorera hano mukabashigikira kandi mukaba mwaremeye barashobora kuvuga ati twiyumvira umuvugabutumwa mutabishimye ntibubikora. Namwe turabashimiye. Imana ibahugisha. Dusome ijambo ry'Imana rero. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'9 n'umurongo wa 10. Mfite Bibiliya y'Ikirundi ariko mfite Bibiliya yera yo dusomera. Some iyo mirongo yombi ndaje kumubwira ndaje gusoma nyuma. Nkuzi gusoma neza umutinda ndasoma ngiye mfite w'9 n'uwa 10. Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'9 n'uwa 10. Haravuga ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twajumviye twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose no kumenya ngo mumenye neza ijyo Imana ishaka. Mugende nk'uko bikwiye abo mwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Sinja kure y'umukozi w'Imana urangije kutubwira yatubwiye amajambo ziriya ntambwe 5 zigaragaza itorero ko ryakuze. Ayo majambo yamfashije kuko natwe niyo twiriwe umuntu ariko mubwira tumuka n'umwe ariko siyongeye kuvuga ndavuga ariko bisa n'ibyunganira ebyiri. Bwana asifiwe. Ngiye kubabwira kubaka ubushuti bwimbitse n'Imana yawe. Kubaka ubushuti bwimbitse ubusabane
bwibitse n'Imana yawe. Umuntu ku giti cyiwe bitari byo kuvuga ngo ni mu materaniro gusa, ariko umuntu wese wakijijwe wamenye Imana yuko akwiriye kurwana urugamba rwo kubaka ubushuti ubusaba bwibitse n'Imana yiwe. Imana yawe icyubahiro. Wanasigiwe Paulo niwe wanditse runo rwandiko, arwandika ari muri prison, amaze kumva amakuru yuko abikorosayi bizeye Umwami Yesu, amenya ukuntu bakunda be, amaze kuyabwirwa ayo makuru n'umugabo witwa Epafra, bisunika Paulo kwandika runo rwandiko. Paulo yageze yandika urwandiko afite impamvu, afite ikimusunika, afite ikintu yumvise kuri ryatore akumva arasunika. Abwira mugenzi wawe kuba ku bushuti bwibitse n'Imana yawe. Atukuza Jehova. Ainuliwe mfano. Ariko Imana ni safi. Wewe wabuze ngo uyibona uyisoma ubu muyikomeze. Aho niho hari ibanga bito. Ubushuti bwawe n'Imana. Ngo amaze kumva ayo makuru Paulo biramusunika kubandikira. Arababwira ngo nicyo gituma ngo kuva igihe numvise ko mwizeye Umwami wanjye urukundo mukunda bera, ngo nicyo gituma ndahengeshanya kubasengera no kubasabira kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibuzuze kumenya ibyo ishaka, ibuzuze hakika ya Mungu, ibuzuze niko wewe Yesu shini umezeleza ayenda mfamata abanza ndi mukanya ndacho ari umukuru kwiba undebe kutubigengane mwanesi Imana yabacuha. Hallelujah. Avuga ibintu wano bitatu ngo ibuzuze kumenya ibyo ishaka. Amen. Isengesho rya mbere Paulo yari kubasenga. Ibuzuze kumenya ibyo ishaka, ibuzuze kumenya ibisigo, ifite ibisigo twe natwe dufite ibisigo, ariko yo izibyo shiri mwana razaraka Imana irakuzi. Mwira mugenzi wawe irakuzi n'amakorosi usugirira yasi. Ibuzuze kumenya ibisigo, dukwiriye kumenya Imana ngo iyo twagiye neza iriya twubatse ubusabane ubushuti bwibitse n'Imana yacu, tuzatumenya, tuzatwuzuzwa kumenya ibyo ishaka. Rimwe na rimwe ugakora ibintu abantu bakavuga ngo se buriya ngo yataye umutwe, kubera ko waba ukora ibyo Imana yakujuje kumenya ibyo igomba, none abantu nabo bakagenera ngo ukore ibyo bagomba. Tibikumbi ndabona kura umunebe babanza bakwiye wihanagusha mu maso. Ibuzuze kumenya izigomba cyoke tugira cyatugora turi mu gusenga Imana twarakisha kubera ko tutamenya ibizigomba, tugashaka gukora ibinezeza abantu, tugashaka gukora ubugombe bwacu. Zezo ni mwana wake. Ugashaka gusenga wewe unezeza abantu, ugashaka kuzina hano ngo
wabo ariko wewe ufite ibanga ryawe n'Imana. Bela sokisa na merdera jende la zone merdera ariko Paulo sigari notori gikorosa arasenge w'Imana gusa kumeye izigo icyakabi mwibuzuze ubwenge bwose. Ubwo bwenge ni Kristo. Ibuzuze ubwenge bwose. Ubwenge bukwiye kuma urabona utandukanye n'ubundi bwenge. Ibuzuze ubwenge bwose. Ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buzuze. Ubwenge bw'Imana buzuze. Ibuzuze. Uyu mugabo nabonye ari mu bayobozi. Uyu ari mu bayobozi muri Adona. Uyu ni umugabo yari muri neza cyane. Umukomera amashyi. Ko yari muri neza kandi ni umugabo mwiza. Banasibe iki gita n'ukuri kandi naragisengeye kandi n'umwe ugiye muzime kino gisiba hazashaka ko bese babe mbe kubareka ariko gandeba twobyiruko ibintu bizahi amazi yihindurije nibande ngo bafite icyo guhinduriza kwa amazi. Ikidendezi y'amukiburuzo cyakera ngo kuva cyadabye waraganire niba kiburuzo kirimo kidendezi kiburuzo no hariya ariko kera natumvise kiburuzo iyo kiburuzo umuntu wese akwiye kuba maso warangiza ukitorera ukakwidimukiza ngo winjirayo ikibazo afite cy'indwara cyangwa gikisi wana asidiwe icyaka tatu Paulo yarasengeye yarababwiye ngo Imana ibuzuze iz'umwuka zose z'umwuka. Yavuze muri bimwe biranga itorero byakuze yabwe yambe n'ukuzura biza rikura mu mwuka we kanisa warasiwe n'umwuka kabisa biza rikura mu mwuka. Sinzi umuntu wambaye wose muri ya misi mikuru 3 y'itorero ngo Noeli ngo na Pasaka ngo ndoru yose akomeye ariko uzageraga itorero ryavuze umunsi wa Pentekoste zashika twebwe imbaraga nyine twira no kubera umwuka. Imana yakwicuba ibibuzo zitumuka zose umwuka ufitana nanga pita we ibibuzo zitumuka zose biruri rwanda
ishari burya ni kamere mbi. Ni shetani. Uvuze neza cyane. Ni shetani biye wa wundi ugenda n'amakuru ukamubwira ishari mugenzi wawe ukarara ku ijoro ngo ndazokuruta. Muri mu marushanwa, muri competition, twese ko turi abana b'Imana. Ibizo dufite ko ari ibyayo, ko ariyo yatugize ukumeze mbaba. Wongera uzimbasha ngo mukube bwenge. Ni Kristo. Ni Kristo watu Paulo aravuga ngo ndicho kubera ubuntu bwa Kristo. Kuyandi majambo mayungo Paulo nacho dubusa. Ine mugenzi wa Imana kuzuza ibyo mwuka wose. Ibyo bimaze kuzura. Ni mwumve rero Paulo atanze rekomandasiyo. Rekotana Amerika. Sengesho la senge. Mumaze kuzuzwa ibyo. Rekomandasiyo. Mugende uko bibereye ab'umwami. Atukuzwe Jehova. Ab'umwami bagira uko baza bagenda. Baza bagenda kabandi. Bagira uko baza batambuka. Bagira uko baza babyina. Bagira uko baza bavuga. Atukuzwe. Bagira ukuntu bagira uko baza bamba. Bagira uko baza bamba. Atukuzwe baza bagira uko bamba. Tibambara nk'abandi. Tibajya ku isoko ngo bagurize abandi n'ababo. Bakabita ibipfu nta kibazo. Paulo rero niba turi ibipfu za Kristo. Ariko namwe twabare tukabona muri bindi bipfu. Mwebwe muri bya. Atukuzwe. Aramuzaye mwandara mbere. Dibaza bisingizo abandi bishika. Oya. Bina mugenzi wa. Dibaza bisiga kuko abandi bishika. Igezweho he. Mw'ijuru. Mugambi bw'ijuru. Imodezi zamaze abantu Kristo zamaze abantu zabatubise. Ariko ni Bujumbura. Yesu yaravuze mbabwire mw'abakobwa mbabwire ukuri kuvuye mu ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze asengera abigishwa biwe aravuga ngo data ubarindire mu isi bari mu isi ariko si ab'isi. Haleluya. Hariho amakwavu amwe adakenewe guhana n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo zose turabyemera ko siko bitugirira ikibazo. Ntabwo tuzubaka ubwo bushuti bwimbitse n'umwami wacu tutagenda uko bibereye. Ntibikunda. Tegerezwa kugenda uko bibereye. Tegerezwa gukora icyo data ashaka. Bagira uko bagenda. Bagira uko bagenda. Bagira uko bazamuka. Bagira uko bazamuka. Bagira uko bateye. Sayiri mwana. Sayiri mwana.
kandi munsengere kugira ngo nzove hano niko kwisi kandi turasenga iyo tuvuze gusenga abakristo ba kino gihe baza bakenera gusa ngo dusenge twatuzi turasenga n'amajambo yayo atukuzwe. Rekomandasyon imwe Pawulo ngo tugende uko bibereye abo icyakabiri ngo tumunezereze muri bingahe, tumunezereze muri zose, dutanga amaturo tumunezereze, tuza hano tumunezereze, tubaye mu makariti tumunezereze, nitwaba turi mu kazi tumunezereze, umuntu uri yakuvugisha akuzi cyangwa atakuzi tumunezereze. Uri munezero ni kimwe muri ziriya mutike z'umwuka, tumunezereze, twuzure umunezero w'Imana. Nzatangara n'abantu amara imyaka 5 akijijwe ariko atazanezerwa, banezerwa ngo bakabije. Rero naruze kuki abantu bizoga iyo baza bakabye, umuntu akamatara mu icupa akageza saa 8 z'ijoro kandi akabuma sori faranga. Twebwe twaba ngabagira gutya bari guverinoma ko bakabije. Hari umuntu wambwiye ngo umuntu w'umupasiteri uzaba muzina kuriya ukiruka tinariruka ahubwo bimukunaniye n'ukwiruka atukuze Jehova kuko tuyurwa n'umwuka. Dukwiye rero kugenda intambuko zitandukanye n'iz'abantu, dukwiye kugenda ibirometero byinshi tugasiga abantu bakaza bavuga ngo se basendagawa ageze hariya uza warara uzibanga niwe uzi ubushuti yubatse n'Imana yiwe. Umugabo umwe witwa Rabani Jumba ni umupasiteri w'umuganga, yigeze kutwigisha ngo dukure mu buryo bw'umwuka mugeze kuri dimension supérieure yariko twishaniye jambo rya Daniel. Aravuga ngo Daniel yageze ku rugezo aho n'abapfumu bagapima n'abakonikoni batagerageza kubera ngo yari yarahekeje arubaka igicaniro arazamuka Mugende mwiche Chagatatu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana atukuzwe. Ikomo hii bakuzari umurimo mwengene tarumva indoki zirarwa tumeze neza pia nirapu iyi anzuregere nibzanga sinumve wamurya uhuyuga yayishoboye indoki ziwe kazana zashoboye ma iyi piano nayo turavuze gukira ikire w'izina ryaje ikire chomeka ndacu murashoboye niko bino chomeka wowe wino wewe wachomo inyama na primeni zanga nuko Moses we ndabona yahimetrisha ari umuryo umwe kineye kugira ngo nzoje kuja mu mwanya wo gusenga. Icyagatatu ngo twame ibyaha cyangwa imbuto aho habuze gutewa ni ku murongo wa 10 habuze ngo mwere imbuto z'imirimo myiza yose, mwere imbuto
z'imirimo myiza yose. Imbuto twese nta muntu utarahize uretse aba bana bavukiye hano ariko nabo barashyize mu ishuri. Muza murya ibigori kandi ngabo imbuto ni ikintu gikomeye cyane. Nanjye bo narabashije nibe ryo kugura imbuto bitandukanye no kugura bijya turya. Imbuto irahenze cyane, yaba ibigori yaba ibiharage yaba iyindi imbuto irahenze. Ariko hano Pawulo aravuga ngo twere imbuto y'imirimo myiza yose. Twere, mwira mugenzi wawe ngo were imbuto y'imirimo myiza yose. Were, bakubona imirimo myiza bwate guhe abantu boza agukeneye gusa ateze ngo amutekure aho ya nicyo banakubwira anakupi abona imirimo myiza. Daniel baramupima bamubonamo imirimo myiza ngo barangize baravuga ngo keretse mu mufatire gusenga. Nawe ibindi ntafuti muri mubone kuri uyu muntu yarahekeje mu kubaha Imana, yarahekeje mu gusenga. Bamutega umutego mukida kunda kuko yakunda kugira ngo gusenga. Murangwe n'imirimo myiza, imbuto z'imirimo myiza. Subira mumbwirira ngo urangwe n'imbuto z'imirimo myiza. Nibakubona umuntu ukuzi cyangwa atakuzi akubonemo imirimo myiza. Atukuzwe. Urangwe n'imbuto z'imirimo myiza. Urangwe n'imbuto z'imirimo myiza. Atukuzwe Yehova. Haleluya. Abantu babasama umureke ngo bavuga ngo ndawa. Sebo muravuga ko turavuga ngo murangwe n'imbuto z'imirimo myiza yose. cyanyuma hano Pawulo yavuze ukandi munguke aho hambere munguke mu yandi majambo gone udandazima bunguke kumenya Imana yabivuze hariya umukozi w'Imana. Uko dusoma kino gitabo turunguka, uko gitinda ndunguka kumenya Imana, ndahishurirwa Imana. Ndunguka hano harimo ubushobozi. Ndunguka ngo ngwise kumenya Imana, munguke kumenya Imana. Bwira mugenzi wawe munguka kumenya Imana. Ndunguka ngo barayimeke ngo narakishirwe ngo bangize n'umuryango wanjye ko nababwira nibwira nanjye isengesho rya Mana mpa nunguke kukumenya. Sindakumenya. Atukuzwe. Haleluya. Pawulo yandikiye Abifilipi arababwira ngo sindamenye icyatumye Kristo apfa. Sindakumenya ngo ariko kimwe nibagirwa ibirimo kugira ngo nsige ibirimo. Kugira ngo uhindure umusha ndawugwa ureshiza cyane. Atukuzwe. Aje kureba WhatsApp namba kugira ngo twunguke kumenya Imana. Umuntu usoma WhatsApp mu materaniro y'abantu tunguke ko numbana tunguke kumenya Imana. Gako kurika zirimo kubitabo tunguke wamunguka kumenya Imana. Tunguke bisho tunguke kumenya Imana.
twunguke kumenya Imana. Imana ntabwo tubaye, twunguke kumenya Imana, twunguke kumenya Imana, twunguke ngo warahikije mbona ukuri ngo njyewe ngo niza ngo winjiye Pawulo yageze mu ijuru rya gatatu, ariko haravuga ngo sindamumenye, ndacyakeneye kunguka. Wewe uri mu mutara utuma zitatuka mu aya nakore bari hacyatujya ngo igitaramo ni oya. Nigeze kubwira abantu ngo dusenga uvuga ngo turasenga, ubwira ihudu umuvuga ngo ndetse niho mutangi tunguke, dusubire tunguke, dusubire tunguke kumenya Kristo, atukuzwe Yohana. Haleluya. Tunguke ugira izuhera kuko umwana wawe ugabanya kwisiga amavuta ariko wisige Yesu. Amen. Atukuzwe. Sema focus. Gabanya amavuta mu Bufaransa na ya hehe ariko wisige Kristo. Amen. Wambare gashwa ariko uunguke kumenya Imana. Baye mwana baye baserishe baye ngo bazongaye bande bazokugaye uzoyambara ubure n'umukubwira ngo uraberewe. Tunguke kumenya Imana, tunguke. Umutahe wacu ni Kristo. Tunguke, tunguke. Tunguke. Manji. Amen. Peter, so many chaka ni mwa gatanda. Wakari ndaraki. Chaka ni mwa gatanda wakari. Harabuza ngo ijambo ryanyu ifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana. Chaka biri. Umurongo wa gatandatu wakari. Harabuza ngo mukorero kuko mwakiriye Kristo Yesu mwami wacu nikawa wa Mungu muhagaze ufasha ngo nukore kuko mwakiriye Kristo umwami wacu ngo mugire buto abariko mugendera muri we biragaruka abariko mugendera muri we Kristo twamwakiriye kurya yambishuye kamumenya baba abariko mugendera muri we singene kuko abandi baririmbyi babagenda Adonai muri ministeri Imana yahagurukije ntimugende nk'abandi ariko mwebwe mugende muri he muri we kurya mwamwakiriye abariko mugendera muri we abariko mugendera muri we
twari twenyine nawe abariko kugendera muri we. Ndio Evangeliste Nyarita abariko tugendera muri we. Atukusu nashi abariko tugendera muri we. Apana uko abantu bagiye abantu ko basigaye bafite oya abariko tugendera muri we. Nubwo n'ubuzina gahinga ariko nahawe kuko nyine na matambi ku bandi ariko kuri Kristo jewe numva nampeza aho icyaka mushoreye imizi muri we. None yacitaraga kwema ikirundi ivuga ngo mushinze imizi iyavuze ngo mushoreye imizi muri we niko bavuze kurumva mushoreye imizi muri we wogani Kristo dukwiye kurenga bino by'imyara ngo njyewe umuranzi ngo umukobwa wa njyewe ndumwitira ngo umurumva ureba umukobwa arigera uracyari hasi. Ni ukuvuga simvuga iyindi mira ndavuga uwawe uko ibi njyewe Imana yarampishuriye yewe umuntu duhuje connection yo mwene wawe kandi uwo ndamwizirikira ino mwene wawe ariko tuhuza urusinga none rero byagera umuvukano nabyo bikazamura iyindi dimansiyo ariko dimansiyo ya mbere ni Yesu. Kandi ngamago kuriya mwene wawe ariko abandi tavuga kuriya mwene wawe azana amaciri ya hiki kuko tawaduhuye Kristo yakoze n'ibanga rikomeye n'ukuri kw'Imana atukusu. Haleluya. Ukazoza wigatangura Mungu w'abashobo uzokira nanje ngomukitira ariko naragenzisha Mana umuntu ageza amatambi uyu niwe duhuje kuri mwene wacu kuko wavuze ijambo ndafasha uri mwene wacu kuravuga Yesu atukusu. Haleluya. Aho haravuze ngo kandi mubaswe muri we. Baba harahandi twubake esha ko uragira ngo ngumevuge bene wacu abandi batari kuvuga kuri mwene wacu ugahenga amaguru areka kubakirwa muri we uzuvuga ngo umuhungu wamutanga uko kurumva uri hejuru aho gusa ariko wubakwe muri we kurumva nawe wubakwe muri we ngo narayishatse narebye abajene mare bari hano mugahenga amamutanga ngo mwubakwe muri Nasheri, I love you. Ugahekera murayo, I love you. Utawubakwa muri umazoza avuga wundi yumvebe muryamiza turareka kubakwa muri we wowe gusa urayawandika Sheri zibirutwengi gani arwenge arakuzamura mu mwuka abahungu bariya mwamuresha n'umukobwa bagushakisha abahungu bari hasi mwubakwe muri nicyo si ikigoye ku Mana ndabahembagazana ku gicaniro cy'Imana kuguha umugabo kukubakira iyo ni petit problème ni ikintu gito cyane ariko twubakwe muri we. Narebye abarinzi bafite impano nta mpamvu ngo mwoguma mwubakwa muri we ntabazi mubasubira kwiyereza ndabari kukw'Imana mwoza mugira uti impeko zose zikorera hano zikama zija kure mvuge kure ibirometero byinshi ariko kubera ko tuza bamwe bubakiwe mu bindi akadapfa ntabusinga ahubwo kurazimya abantu mugihe kiri imbere hari abantu bazoza bavunikira ndabahiye sindira guhanura nabo ngo rapazabana hari abantu bazovunikira aha bazohurira ubutane ugaragaza mwubakwe uri we sikugira ngo ndangize papa mukomereje no kwizera kuko
mwigishijwe Pawulo akubiseho sinyatire kuko mwigishijwe. Epafura yari yabateye imbuto ihatira Pawulo kubandikira kurya mwigishijwe, kandi icyo gihe yabandikiye ngo hatangiwe kuza izindi nyigisho z'ibinyoma zazishaka kubasezeramo, n'ubu hari zazishaka kudusezeramo zitindwa n'izina rya Yesu. Nta rundi rufatiro tuzoshyiraho atari runo rw'ijambo ry'Imana rw'intumwa n'abahanuzi. Icyo twahawe n'ukuri kw'Imana. Oya, ntabwo tuzovuga ngo tuzanye ibishaka, hari Imana twabo. Urangije umurongo. Haravuze ngo mufite ishimwe ryinshi riseseka. Imana irahumuje. Ukomere Imana amashyi. Ngiye gusenga kugira ngo nsubize umwanya, ariko ndabaza kino kibazo. Ashobora kuba bino bintu by'Imana waba ubirimo udafashe, ushegashega, bivanye n'ibibazo kanaka bikakunyeganyeza, kumva uragabanukiwe. Gusa uzamura ukuboko twunamisa amaso yacu kuko uriyizi wewe ubwawe uzi uko uhagaze, nimba wumva by'ukuri utarubaka imigenderanire yimbitse n'umwana wawe, ugihura n'akantu gatoya kakakunyeganyeza, nturebe mugenzi wawe, wewe ubwawe wibaze kandi wisubize. Nimba wumva hari akantu ukeneye yuko Imana yozamura muri wewe, uve hasi kugira ngo Imana isubire kubaka. Bibiliya iravuga ngo zokubaka kandi nawe uzubakika. Imana niza yubaka umuntu, niza isubira kandi kumurema mu mutima, ukubaka ubusaba, ukubaka imigenderanire yawe n'Imana. Bena asikari mandara zarafa jimide na rimwana na barega, ariko nitakaze kadusengane n'abanyuma turasengera ibintu bintu kabiri. Subiza umwana data mu izina rya Yesu. Aba ni abana bawe mama, ijambo ribakozeho, hari aho batari kubaka imigenderanire y'isi. Zokila rimere de la fin duciye bugufi dusaba imbabazi ku bana bawe. Ijambo ni wowe waritaye Mana, none rikoze kuri ino mitima y'abana bawe. Reka usubire ubababarire Mana, ubaha imbaraga zibahesha kubaka ubusaba, imigenderanire yimbitse n'umwami wabo. Mana, barakijijwe bavuye mu isi, reka bagende uko bibereye abo umwami, reka bamunezereze. Toromanda bamuru kusaka ya Masiya Jimite grâce mère de la veille, engrais des abeilles, provenisation de qualité, ta sakara mère de la voix, donga lazara merega, mizina guys, mamba giri baba. Subire kamba kubaki kama, basubire bagenda bagenda yimbitse n'umwami wawe. Mizina guys, basubire bagenda uko bibere. Bashore imasi muri wewe, bashore imisi muri wewe, bashore imisi muri wewe. Abagabo, asoba iniga, abasore b'abahungu n'abakobwa, bashore imisi muri wewe, bubakwe muri wewe, bashikamishijwe no kwizera. Lande la zovega dove casala rimere della fe, l'angre desa cosa rimere della fe, l'ande la cosa della verga, bagide someri della fe. Subirwase muri wawe ma, subira kandi barememo izindi imbaraga zibahesha kubera uko bibereye. Ntituzishoboza, ntituzibashisha, turakeneye imbaraga zawe, turakeneye ubushobozi bwawe, turakeneye ububasha bwawe, turakeneye quella sopra della sonide meriagre. Urakoze kuduha izo mbaraga kandi kudushoboza, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Tugiye gusaba imbaraga z'Imana twese, ariko mbere yuko
wewe kutugendera kavesi ngo Yesu alisema nitakuja amaze mu byasi dusenge isengesho boye ni jarave ngwino zacho wewe kera tuwamenyereye no tubeka base ducisha wa nitumara dusaba imbaraga Imana ntabwitura kwima indirimbo nayitaramiye w'ejo mu nyanja n'izisuma ibi tubigahiye uko nukorekana yuko idukumva ariko umuburana zoroba bitisho ngo napfuye Imana ndiyo reka yuko uhura n'ibigeragezo ibiri gukunda ndebe kwizera kw'uko guhagaze rero turasaba imbaraga zitujana kw'indi maso nitumara tuje gusengera abarwayi subize mikrofone Yesu ni mwiza we. Yesu radoshe papa. Lende la somere della fede. Oye nduka dauche. Tuka sile kutumomateka na nguche. Yes. Fokelu kozi kozi. Yes. Ndio antuaza bicha ndio mbateka.